masepala ba tlameha ho latela molao wa taolo ya ditjhelete tsa setjhaba. The committee welcomes and appreciates the intent behind this decision. Equitable share transfers to municipalities are important because they support and enable municipalities to deliver services to communities. This is why the committee urges the affected municipalities to work expeditiously to comply with the Treasury's conditions. Mkhize o re ke kgale bo masepala ba ntse ba hlokomediswa ka mathata a ntseng a etsahala ka ho ipheta. The challenges now reflected in Treasury's interventions, they include unfunded budgets, weak controls, procurement irregularities, weak revenue collection, high water and electricity losses, irregular expenditure, and few to no sanctions for proven wrongdoing. Ho sa le jwalo botsamaisi ba ditshebeletso tsa setjhaba bore ho tlameha ho potlakise tekolo ya bokgoni ba ho iphedisa ho basebetsi ba mmuso. And we are concerned that the implementation of these audits remain uneven across provinces. Some provinces, including Gauteng, the Western Cape and the Northern Cape, as well as certain departments in KwaZulu-Natal, have adopted strong approaches, which include the services of the Special Investigating Unit, or the SIU. Others still rely heavily on ethics officers and internal processes, which often results in lifestyle reviews rather than comprehensive lifestyle audits. Letona la ditjhelete Inokotongwana o tla setlela baqolotsi ba ditaba puo hosane ka yona qeto ena ya ho kgina ditjhelete tsa bomasepala. Kaulele meyara wa masepala o moholo wa Mangaung Gregory Nthatisi o re ba ntse ba buisana le lefapha la naha la ditjhelete ka morero wa ho ntlafatsa maemo a ditjhelete. Masepala wa Mangaung ke mongwe wa dimasepala tšeo di hlwailwego ka baka la tshepedišo e mpe ya ditjhelete. Lefapha la naga la tša ditjhelete le emisitše go ka neela masepala ditjhelete tšeo di lebanego tša kotara. Masepala ona o re o tlo ikopantšha le lefapha la naga la tša ditjhelete. Ke sebaka sa mengwaga masepala o beilwe ka fase ga taolo ya section 139 ka baka la tshepedišo ye fokolago ya ditjhelete. Under normal circumstances, people will regard where we are as a distinction, but that does not cover the money that we need to ensure that we address the services on the ground. So yes, 90 to 95% remains our target, and for that, we have decided to improve by disseminating services that are provided at the metro level. Masepala wa hlalošage o le tseleng go ka sepediša merero ya bona ya ditšhelete go ya ka mo lefapha la naga la ditšhelete e nyakago ka gona. As Mangaung, we are receiving 1.3 billion equitable share from the National Treasury, and the amount that has been freezed now by National Treasury, as the Executive Mayor already acknowledged the freezing of the amount, and also agreed that will comply with the demands of the National Treasury according to the letter that they gave us. Ge go le bjalo lefapha la merero ya metseselegae ka porofenseng e ipileditše go dimasepala tšeo di amilwego ke go se lefelelwe ga ditšhelete go tšwa kantorong ya naga ya ditšhelete go ka lokiša ditaba tša bona gore ba se ame ke go neelana ka ditirelo setšhabeng. Ishmael Modiba, ditaba tša SABC, Bloemfontein. Ho sa le jwalo union ya basebetsi ya SAMWI e se holla qeto ena ya lefapha la naha la ditjhelete ya ho kgina diranta tse dibilione tse 13.5 tse abelwang bo masepala moo ho amileng bo masepala ba 69. SAMWI e re mehato ena ya lefapha ke ka maikemisetso a ho qobella bo masepala ho nka mehato ya ho fokotsa ditekanyetso tsa yona e leng mohato o kekeng wa kgonahala. We'll be delivering a memorandum of demands wherein we are demanding that the austerity that we are seeing in municipalities led by National Treasury should come to an end. We firmly believe that this is an attempt to collapse service delivery. We do not see the need for the decision that has been taken by National Treasury, as workers and residents are going to be affected the most. We have seen in many municipalities wherein these municipalities
solely rely on equitable share to pay workers to deliver services. In some municipalities now, and these are municipalities that are actually affected by this decision by National Treasury, you have municipalities that have not been paying workers their salaries on time. So now the question that we have is, how are these municipalities going to be paying their salaries to employees if indeed they will not be getting the equitable share? Mui ha re feta ho itse hore kena ditabeng tse reng re fumana hore baahi ba Greater Benoni ba kene boipelaetsong ba kena dikgwebong ba qosa bahiri ka ho hira melata e hlokang ditokomane tsa kwano lapeng. Baahi ba halefileng ba ile ba ipelaetsa Boksburg ba ipiletsa hore ho fediswe mesebetsi ya melata e nang le ditokomane le e hlokang ditokomane. O tlalewa ha melata ena e hirilwe di-restauranteng le difemeng tsa Boksburg. Athe ka lehlakoreng le leng baahi ba Alexandra Leboya ho Johannesburg le bona ba ile ba kena boipelaetsong malebana le melata e hlokang ditokomane ba batla hore ho nkwe mehato kgahlanong le yona. Ba belellwa ba mmalwa ba ile ba tshwarwa ho tlalwa hore ba naheng ena ntle le ditokomane. Baahi ba Umthwalume ba ile ba tswa ka bongata ho tshehetsa boipelaetso bo kgahlanong le melata e hlokang ditokomane. Mokgatlo wa March and March o re o tshehetsa baahi ba Zimbabwe ba lwanelang ho tshireletsa demokrasi naheng ya bona. The problem hasn't been solved because, truly speaking, you have had only a few people leave the country. Majority of them are still here. You haven't created a barrier to prevent people who are coming into the country illegally from coming in illegally. We were talking this morning on radio, and one of the radio stations, and the Minister of Home Affairs was there, and we were emphasizing the fact that so long as you still have a visa-free entry and people are still coming into the country and you've got no means of tracing them when they refuse to go out, then you still have a problem, because a lot of people come into the country legally but end up staying illegally, and that problem hasn't been solved. We haven't solved the issue of illegal crossings from the borders. Moetapele wa March and March o ile a bontsha tshehetso ya hae bakeng sa boipelaetso bo rerilweng ba baahi ba Zimbabwe. Baahi dibakeng tse potapotileng Rustenburg provinseng ya North West ba ipileditse morafong wa Impala Platinum hore ba hire ba wantetse setsing sa morafo ka jeno moo ba hlalositseng hore tlhokeho ya menyetla mesebetsi sebakeng sa bona e phahame. Basha ba le makgolo a balwa ba ne ba kgontetse kwa moepong wa Impala Platinum ba batla go thapiwa ke moepo. Ba latfatsa moepo ka go thapa batho ba ba tswang kwa tle ga province le ba ditšhaba. They will now bring opportunities and say they want 100 RDOs, but they will say one per village. Look at the masses that is surrounding us. They are unemployed. So we are saying today to Impala, the same way they went to fetch 200 people to come and work who are now wearing overalls at their steel drift shaft. We are not here to disrupt the operation, but we are here to say we are looking for a job and not a criminal record. Bashabano ba re setlamo sa ba itlhokomolosa le mororo ba epa Platinum mo lefatsheng la bone. Impala ya renyatsa, and Impala e renyatsa e le mo godimo ga lefatshe la rona. So we are saying to Impala, if Impala is a rehiri, then it's about time that Impala e re sutele ge go tle batho ba taretsa serious. When we need to get hired, ntwe re bantle ba re batlang yone ba re batla ditjotjo. Ba re batla ditjotjo tsa ma 15,000. 15,000 is a lot of money for somebody that is unemployed. Batsamaisi ba moepo ba solofetsa go itsise mokgwa o montšhwa o baagi ba ka o dirisang go dira dikopo tsa tiro. Diphatlatiro tse ileng gore di ka lekana batho ba borona ga rena tsona. Re na le process e ileng gore ge diphatlatiro di le teng re a di communicator mo motseng, and then batho ba submitted di CV. A re beng safe re applying ge portal e nna teng, mang kapa mang o tla ba buleletswe. Baagi ba ganetse tshenyo go dira dikopo tsa tiro mo inthaneteng le go gatelela gore moepo tse di CV tsa bone. Moepo o itlama go kopana le baagi mo bekeng e tlang. Ke Thabiso Moss wa dikgang tsa SABC mo Rasimoni ka fa ntlenyana ga Rustenburg. Ditaba ka puo ya marena ya Sesotho di tswela pele ho SABC 2 lo le hae.
Moedi wa sepolesa sa naha Mobrigadier Atlenda Mathe o re diphuputso tse entsweng di fumane ha motlatsi wa hloho ya EMPD Julius Mkhwanazi a ile a thusa Vusimuzi Khet Matlala ho fumana karete jwalo ka batho ba thontsweng EMPD le ho thusa ho kenya mabone a matala makoloing a khampani ya tshireletso ya Matlala. Hloho le kaleng la molao mo advocate Khemi Bihari le hloho ditabeng tsa basebetsi Linda Qhasheka ba belelwa ka ho sireletsa Mkhwanazi hore a se kgine mosebetsing. Mkhwanazi le Bihari ba lokolotswe ka beili ya diranta tse dikete tse 50 ka jeno ke lekgotla la dinyewe la Mastrata la Jamestown. We found that they also provided Khet Matlala with an appointment card, which would assist him to identify himself as a law enforcement officer. So from our investigation, we feel that this was a way of assisting Khet Matlala to continue with his criminal activities by obviously utilizing his own private vehicles as police official vehicles and utilizing blue lights. So that is where this investigation emanated. Ho sa le jwalo mo presidente Cyril Ramaphosa o ekeditse nako ya commission ya matlanga ho fihlela ka la 16 Pudungwana 2026. Kantoro ya mo presidente e re mohato ona o tla netefatsa hore dintlha tsohle di fuputswa ka ho feletseng. The extension allows the Commission to hear evidence on all of the matters listed in its terms of reference. Without an extension, the Commission will have to leave large parts of its work unfinished. President Ramaphosa once again expresses his deepest appreciation for the work conducted by the Commission as well as for the manner in which law enforcement agencies are following up testimony emerging from the Commission hearings. Ha ditaba di sa le mothating ona commission ya matlanga e utlwile hore tsamaiso e ngwetsweng ya ho senola ditlolo tsa molao sepoleseng sa naha ha inyallane le ka moo ho etswang ka teng. Komishene ya matlanga e utlwile hore ho na le bofokodi tsamaisong ya ditjhelete le kaleng la tsamaiso ya ditlolo tsa molao. It would seem that all of these mechanisms are in place on paper, all of the standard requirements that one would expect. Now, the question that I pose to the Commission is, having heard the testimony so far and hearing this list of mechanisms in place to prevent corruption, it seems to me that there is a disjuncture between what is on paper and the impact that we see in the real world. Ho tloha nakong eo komishene e neng e qala ka Lwetse 2025 hara tse ding di ofisiri tsohle tse qoswang ka bobodu di buile hore di ile tsa una molemo wa ditjhelete kapa dimpho. O ya ka ngaka Schoeman, sena se bakwa ke bohlaswa ba ho se bontshe boikgathatso tsamaisong ya lekala la ditjhelete. One of the challenges, I think, within the current framework is both the powers related to the lifestyle audits, because this is a question of access to financial records. In the current system, to conduct a lifestyle audit, you would rely on the auditee, so to speak. Schoeman o phaelletse ka hore ditlaleho tsena di kenyelletsa le ditho tsa malapa ka hangata melemo ya ditjhelete ka patwa ka mabitso a bona. I think the way that you framed it, in terms of the constitutional requirements, it does recognize that there are instances in which these rights can be limited. And framing this within the context of your conditions of service. Komishene e tswela pele ka mosebetsi wa yona hosane moo e tla tsepamisa maikutlo ho IDEC paki NLO di tla fana ka bopaki sephiring. Ratela pele ka ditaba tse reng lekala la taolo ya madiboho le re dibese tse ding di lebeletse tswela pele ho kena ka mokgwa o matla setsing sa ho khulisetsa melata dinaheng tsa bo yona se mosina provinseng ya Limpopo. Tlaleho e feletseng tabeng ena ya latela ka Katlehonyoni. Dipalopalo kwa Musina kwa lefelong le go bewang bafaladi kwa teng pele ba busediwa morago kwa dinageng tsa bone di ile kwa tlase mme bangwe ba bafaladi jaaka bafaladi ba kwa nageng tsa Malawi gape le Zimbabwe ba setse ba thusitswe mme re bone gape mekhatlo e goroga kwa lefelong go neela thuso jaaka mekhatlo ya dikereke ga re buisane le bangwe ba bone. Ntate Jacob Matakanye re lebogela nako ya lona le ka re tlhalosetsa gore ke seemo sefe se leng gore lona le ba maloko a dikereke le ba neelang thuso bafaladi ba ileng gore ba mo lefelong le ka lebella nna.
re a leboa rena bjale ka mekgatlo ya dikereke mo Mosena re kopane le mekgatlo e mengwe e tswang from national re rile re kwa ka taba ya hore bafaladi ba tlotla mo Mosena mo lengwe re ba tlo ba lokisha re ba naheng tša bona bjale ka re bona hore o tshwanetse re tle re thushe batho o tla kwisha rena bjale ka dikereke re šoma le Modimo a ileng a dira motho ba motho re bona batho ba le kotsi ba le mathate ba sena tšao ya ba sena marobalo ba sena tša o apara re dulele ka dikereke ra tara ba thuša from mathomong ka before the 30 le ra ba saletšo ba tletše kudu-kudu o boletše gore le kgono ba fokotšeile ne le re kgona o ba le batho ba le plekete ba le about 10,000 batho jale ka dikereke mo Mosena re ile ra kgona go thuša ka tša o ya metse ra thuša le dithapelo le eng ka moka re na le mekgatlo e mentši e leng gore e re support yona ka dikereke o tlo thuša batho mara se le boletse today re kgona go bona gore ke nnete batho ba fokotšeile di-bus tše di tla mo ta 7 pele no e ta di-bus tše di ka nang 40-50 ka letšatši o ta kuša re embela batho ba bantši mara mola bekeng e thomang re kgona go bona gore go na le di-changes tše reno batho ba ba yang a bo bona ba kgona go sepela nako e sa le ona re re bjale ka dikereke re a re reng bjale ka ma-South Africa re beng le botho re thuše motho re tla ba gona mo o fitlhela re bona gore situation e nyaka e lekane mo tao sena batho rena re gona mo ka dikereke re re kae le kae mo o nang le badumedi ba dikereke go na le this kind of crisis re kgopela gore e tlang le thuše taba re emetse Modimo re lebogileng Tate Matakane ke seboledi sa maloko a dikereke a buisana le rona mme ba seboledi sa lefapha la merero ya selegae ba tlhalosa fa mabane ba kgonne go thusa batho ba ka fetang 1,600 mme gape go solofetse fa palo ya dibese tse e tlileng go goroga kwa lefelong di tlile go tswelela pele go tlhatloga ke Katlegonyoni wa dikgang tsa SABC Mosina ga se yena ditaba tsa Sesotho e fella mona kopana le moifo wa rona wa ditaba tsa Setswana hosane ka yona nako ena bulepi bja latela ka lefumutaung ke o taba ke le bopa bui madume ho zapili pila Philip Simbagajeno o hlokomele ra hopula tse boletseng bolobana ha sentse shebile ka mafikeng le ona o tlo ba Free State ntla fela le hore ha re shebile hona ka haro ka ba boshabela o tla feta hona ka hare ho kwa Natal tle bele Philip tse tlakileng ka thoko go mabopo go bona la fela moya e seng ka ile ho sane ha o pletsa tse tlebeletseng hona bolobana ha ntla fela le hore ha o shebile hona ka hare ho Reset Bay ho tla jela ka thekong kapa boshabela ya fela hona ka re kapa Free Mete bele Philip tse tlakileng ha re shebile hona ka re mafikeng Prisa Nomlori ya fela hona ka haro polokwane ha o pletse tle fela lore re shebile ka Springbok go tla ka re ka ba Prima e tla bele fela mohudi ho sana o seng ka ba dingwana re grate ba ken sapisipa le jeno le hona o sana o seng o tlhokoile gore boholo ba Gauteng o tlahle ho phole fela ho sa ka re shebile Johannesburg ke le hona ka re fedela kgeng re grate tla fitla fela ho le shome le metso e supileng ka fela re shebile hona ka polokwane o tlhokomere le teng o tlahle ho futhumale ha re shebile hona ka polokwane le hona ka re ka masina re grate di fitla fela ho mashome a mabedi a ntse e tsheletseng ka fela re shebile ka bilabela e tla qala fela ho supa ho fitla ho mashome a mabedi a metso e mene ka fela re shebile hona ka Carolina ho tla jela hona ka Emelelo teng o tla hlopole re grate di fitla fela ho le shome e robedi ka fela Standerton le hona ka haro sekunda le teng tla qala fela ho pedi ho fitla ho le shome le metso e robeng ka fela o pakile hore tla hlopole re shebile ka Vryheid o tla jela ka Pietermaritzburg sa le bana hona ka haro Durban le teng o tla kumela fela o tla ho iphole fela ho sa enka substance le hona ka haro Kokstad o tla ho futhumale re grate di fitla fela ho mashome a mabedi ka fela re shebile hona ka haro ho kapa boshabela komane le hona ka Maletswai le teng o tla hlophole empa ka Maletswai o tla hlobate hona ha e sa le Simbagajeno le hona sana seng ka bane re grate tla qala fela ho pedi ho fitla fela ho mashome a mabedi ka fela boholo ba Karapa bo Prima le teng o tla hlobate hona ha e sa le Lensburg Bootford Forest le grate di ka tlase fela ho le shome le metse mhlana ka fela Rivers Daily tla qala fela ho robedi ho fitla ho le shome le metse
metsotso e mehlano kaofela wa fihla hona ka hare ho o ka pala bo wa sentse re shebile ka apintene le hona ka hare kurumane teng hlokomela re tla o itshetse fela he tekana tse nga re shebile hona ka Carnarvon le hona ka hare Calvinia le teng o tla tlo ifutumela fela ho sa enkae empa o simba ka jeno le hona o sa no seng ka satellite le hona ka re Calvinia o tla tlo ho bate hona ha isale boholo ba digrati di ka tlatsa ho noto boholo ba Freestata di ka udungwana fela ho mashome a mabedi ho pakeng hore o tla tlo pholo Kroonstad sentse shebile hona ka Welkom di fitli fela ho mashome a mabedi empa boholo ba province bosimba ka jeno le hona o sa no seng o hlokomela hore tla tlo bate di qala fela ho nngwe ho fitla fela ho mashome a mabedi kaofela ho ya fitla hona ka hare ho Northwest ha re shebile hona ka Ottosdal o tla jwale hona ka Roveremerangstad le teng tla tlo iphole fela ho saeng ka Mafikeng Coast ka ho fitla hona ka Vryburg le hona ka Rotaung o tla tlo tshisa fela ho itikana tse ba buitsa pele pele ka lo ha be etso kgotsa